Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri News Lab TV. Turizera ko mumeze neza kandi aho muri hose mukomeje kunogerwa n'ibyo tubagezaho. Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026, dukomeje kubifuriza kugira umwaka mushya muhire. Tugiye kugaruka ku ngingo eshatu: uburasirazuba bwa Kinshasa cyangwa uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa yongeye gusara, irasezora, isaba ko ingabo z'u Rwanda ziva mu mujyi wa Uvira kandi bigakorwa ako kanya. Turibuze kugenda turebe. Kinshasa nanone yanze kwitabira ibiganiro bya Doha, imaze kwanga kubyitabira inshuro ebyiri. Kubera iki ikomeje kwanga kwitabira ibi biganiro? Turabireba. Tuze kureba umunyapolitike Martin Fayulu yamaze kwiyunga kuri Tshisekedi ngo mu gihe abona yuko igihugu kiri muri crise, ariko noneho hari ibintu atangaje ku masezerano ya Washington. Byose turaza kubirebaho muri iyi nkuru twabateguriye. Turaza kureba none iby'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Turaza kureba n'izindi ngingo zitandukanye. Turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi butangaje iki ku Rwanda? Byose turibuze kubireba. Ese Colonel Nanga avuze iki ku ntambara bari kurwana? Byose rero nibyo turibuze kugarukaho. Ariko mbere na mbere reka tubanze tubabwire ngo niba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu makuru tugenda tugutegurira ndetse n'ubusesenguzi butandukanye. Reka rero dutangire. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma yayo yamaganye ku buryo bukomeye cyane, ndetse inavuga ko kuba 23 ariko noneho yo ivuga yuko ngo ari ubutegetsi bw'u Rwanda bwigaruriye ibice by'ubutaka bw'iki gihugu, kandi ngo u Rwanda rukabyigarurira mu buryo butemewe n'amategeko. Leta ya Kongo yongeye kugira gutya, ihagurutsa ibirego bishinja u Rwanda ko rwagiye rukigarurira ubutaka bwayo, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu, no kuva muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Kongo rero ikaba ishinja ingabo z'u Rwanda ngo kwagura ku bushake bwazo ibijyanye no gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo, ngo zikaba zigenda mu by'ukuri izi ngabo z'u Rwanda ngo zigana mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibimenyerewe nuko 23 uko igabye igitero cyangwa se uko ikoze avancement, byose bitwererwa u Rwanda. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bwa Kongo, n'itangazo rishya rivuga ko ibi bikorwa bigize igitero simusiga cyagabwe ku busugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ngo ibi ngibi bikaba ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, kandi ngo u Rwanda rukomeje kubikora inshuro nyinshi kandi ku buryo bukomeye, ndetse ngo u Rwanda rukaba rukomeje no gusuzugura amasezerano yo mu karere ku rwego mpuzamahanga, kandi ayo masezerano ngo akaba akiriho akora. Nk'uko guverinoma ya Kongo ibivuga, iki kibazo ngo gikomeje gukaza umurego, kandi ngo gikomeje guteza umutekano muke n'ibibazo by'ubutabazi butabasha kugera ku baturage. Ibyo bibazo bikaba byari bisanzwe bikomeye, ariko noneho ngo kuba u Rwanda rurimo gukomeza kugenda rugana muri Uvira no mu bindi bice bitandukanye, ngo bikaba bigenda bishyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivili, kuko ngo bashobora guhura n'ihohoterwa rikabije. Iyo niba tuvuga u Rwanda hano, umenye ko Kongo yo ifata ko 23 ari igisirikare cy'u Rwanda. Nicyo baba bashaka kuvuga. Itangazo rivuga ko ngo guverinoma iramagana kugera kwa batayo 3 nshya z'ingabo z'u Rwanda. Izo batayo 3 ngo zashyizwe mu misozi miremire ya Uvira. Ni ikintu gishya kije kumva ngo u Rwanda rwashyize batayo 3 mu misozi ya Uvira, ni ikintu kidasanzwe. Iyo misozi ya Uvira, umusozi wa Fizi ndetse no ku musozi wa Mwenga, u Rwanda ngo rwashyize batayo 3. Izo batayo 3 ngo zikaba ngo zarahawe irindi zina, ngo zikaza ngo mu isura y'umutwe wa Twirwaneho.
ngo bikaba bigamije ngo guhisha neza mu by'ukuri yuko ari u Rwanda ruri hariya muri biriya bice, ahubwo noneho ngo ku buryo ababibona bavuga ngo nitwirwaneho. Ni ukuvuga ngo byagaragaje ko ibi ngibi ngo ari umugambi wateguwe mu rwego rwa gisirikare, ngo ugamije gufata Fizi ngo nyuma ugakomeza urugendo ku murongo wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni ukuvuga ngo ziriya ngabo zashyizwe muri Uvira, Fizi ndetse na Mwenga zigamije gufata Fizi zigakomeza zikajya gufata umujyi wa Karemi muri Tanganyika, nk'uko ikinyamakuru Actualite.cd kibitangaza. Ibi kandi ngo ni mu kongera gushimangira yuko ngo ingabo za M23 leta ya Kongo ivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda zigamije kwigarurira ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo ariko nako hagenda hakorwa ibyaha bya politike, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha bya gisirikare, byose kandi ngo bikaba bikomeje kugenda bigaragazwa. Iri tangazo rikavuga ngo mu bihe nk'ibi guverinoma isaba ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Uvira ako kanya mu buryo bufatika bugaragara kandi nta yandi mabwiriza, ndetse ngo no ku bundi butaka bwose bwa Kongo bwigaruriwe hashingiye ku cyemezo 2773 cy'inama y'umutekano ya Loni ku masezerano y'amahoro ya Washington, ndetse no guhagarika ako kanya ibikorwa byose bikorerwa abasivili. Leta ya Kinshasa muri iri tangazo isaba abafatanyabikorwa bayo ku rwego mpuzamahanga gukoresha inzira zose z'igitutu bafite kugira ngo ayo masezerano yubahirizwe. Iti ubu ni bwo buryo nyabwo kandi bufatika bwo kugaragaza impuhwe n'ubufatanye bufatika ku bantu babarirwa muri za miliyoni z'abanyekongo bahohoterwa n'ubugome bw'u Rwanda, nk'uko babivuga ndetse biri gutangazwa n'ikinyamakuru Actualite.cd. Ku rwego rwa diplomasi, nubwo hari uruhare rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'ishyirwaho ry'umukono ku masezerano ya Washington yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi, ibiganiro byo ku ruhande rwa Doha hagati ya Kinshasa na M23 ntabwo birabasha gutanga igisubizo gifatika. Nk'uko turi buze kubireba, hari ibyo Kongo yahisemo gukora, ikaba imaze kubayikota ibi biganiro bya Doha inshuro ebyiri. Ibiganiro byari bigamije kuzuza amasezerano ya Washington binyuze mu kwita ku mpamvu nyamukuru z'intambara zirimo kugarura ububasha bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, ariko kugeza ubu ibi biganiro byarahagaze, ntago biri gukorwa. Ingamba nyinshi zumvikanyweho kuva itangazo rihuriweho ryasohoka mu kwezi kwa kane umwaka ushize ntizirashyirwa mu bikorwa. Uku guhagarara rero kw'ibikorwa bya diplomasi kwatumye imirwano ikaze yongera kubura hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta, bituma umujyi wa Uvira ufatwa. Uyu mujyi wa Uvira uri muri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uku kwigarura rero kwatumye habaho uburyo bwinshi bwo kwamagana ibi bikorwa, uburyo bwakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu, bavuga yuko u Rwanda ngo rushobora kuba ari rwo ruri inyuma y'ibi ngibi. Gusa kugeza ubu ngubu M23 nyuma y'igitutu ndetse n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira, bikaba byarabaye ku itariki 17 ndetse n'itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Gusa ariko ugiye kureba nanone tuva kuri iyi ngingo, Kinshasa yanze kwitabira inama ebyiri zo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge kumvikanyweho kagamije gusuzuma nyine uburyo impande zombi zemeye guhagarika intambara, bikaba bigaragaza yuko ari amasezerano cyabaye nk'umwotsi wacumbye ariko kuri kwari guhishwe.
bikaba rero ari amayeri nanone yo kongera kuvuga ngo dusinya amasezerano ariko reka twiyambambaranye dufate intwaro twongere turwane. Umutwe wa M23 ushinja guverinoma ya Kongo guhitamo inzira ya gisirikare nk'igisubizo ku kibazo cy'umutekano gikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko nk'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga asobanura avuga ko biterwa n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka kubahiriza ibyo bwiyemeje mu rwego rwa gahunda y'amasezerano ya Doha. Mu gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka, Nanga yasohoye itangazo avuga ko Kinshasa iherutse kwanga kwitabira inama zo gusuzuma ibijyanye n'aho agahenge kageze, zikaba ari inama zari zateguwe n'umuhuza Qatar. Nanga yongeye gushimangira ko umutwe ayoboye wifuza gukomeza inzira y'ibiganiro nk'umuturambye w'ikibazo cy'umutekano. Mu ijambo yatanze yavuze ati intambara yaguye ku baturage b'abasivili ku buryo bukabije, bagirirwa ibitero, bakorwaho ibitero bidatoranya binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu ntambara. Bityo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko kubw'ayo masezerano atari ikindi uretse kuba ari uburyo bwo guhisha ukuri. Ni amayeri yo kwisuganya mu rwego rwo kongera kwitwaza intwaro no kongera kwiyubaka. Kinshasa ikoresha aya masezerano nko mu buryo bwo kuvuga ngo tuyasinye abangaba bagire ngo hari icyo tugiye gukora, kumbi tugiye kwikusanya cyangwa tugiye kwisuganya kugira ngo tuze twongere tugabe ibitero. Ati nk'urugero, ubuhuza bwa Qatar bwateguye vuba inama ebyiri zo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, aho M23 yayitabiriye hagamijwe gushaka ingamba zafasha kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwazanye ku bushake cyangwa bwazanze ku bushake, bwanga ibiganiro, buhitamo inzira za gisirikari, inzira z'urugamba. Nanga yongeye gushimangira ko icyizere cyose mu buhuza bwa Qatar gihari, ndetse ngo inzira ya politike niyo yonyine ishobora gukemura imizi nyakuri y'iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa we akavuga ko hari n'ikibazo cy'ubutumwa bugamije urwango bwagiye butangazwa muri iyi minsi ishize, ndetse bukomeje kugenda buhabwa umwanya, ivangura rishingiye ku moko n'irindi vangura rinyuzwa mu bitangazamakuru ndetse harimo n'igitangazamakuru cya leta, ngo biri gutegurira abantu mu buryo buteye impungenge, mu buryo bwo kwibasira abanyekongo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ati rero twebwe nk'aba23 ibi ngibi turimo turabyamagana, ntabwo tubyishimiye, ntabwo turimo kubibona nk'igisubizo gishobora gutanga umuti ku kibazo abanyekongo bafite. Reka turebe umugabo bita Martin Fayulu. Uyu Fayulu bivugwa ko ari wari watsinze amatora ubwo Perezida Tshisekedi yabonaga manda ya mbere. Fayulu rero yavuze yuko amasezerano ngo ya Washington ngo ni amasezerano ngo yo mu mwijima, ngo kandi yakozwe nta biganiro cyangwa nta dialogue z'imbere mu gihugu zabanje kubaho, bityo ngo akaba arimo inenge nyinshi. Fayulu rero mu butumwa yagejeje ku baturage ba Kongo ubwo hasozwaga umwaka, yagaragaje ko arimo kwamagana bikomeye imiyoborere cyangwa n'ibiri muri ayo masezerano. Avuga ko nta kuri kurimo, kuko ngo ni amasezerano ngo yabaye abaturage nta mpaka bagiye, nta mucyo kandi nta n'ubwumvikane bayagizeho, bikaba ngo bishyira mu kaga ahazaza h'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ubusugire bwacu buri mu kaga kubera ibyemezo bifatwa abaturage batabigizemo uruhare. Amasezerano yashyizweho umukono ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 i Washington ashyira ejo hazaza ha RDC mu kaga, nta maka z'igihugu, nta mucyo,
nta bwumvikane bw'abaturage bwigeze bukoreshwa. Ati aya masezerano arimo umwijima, abaturage ntibazi uko bimeze, abaturage ntibafashe icyemezo. Ati rero Kongo si umutungo w'umuntu ku giti cye, abaturage ba Kongo bafite uburenganzira bwo kumenya, bafite uburenganzira bwo gufata icyemezo no kugira uruhare mu bigiye kubakorerwa. Ati rero ibi ngibi ntabwo twemera yuko aya masezerano ya Washington ari amasezerano azagirira akamaro abenegihugu, ahubwo ni amasezerano yasinywe mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Reka turebe tugaruke hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu nkambi zo mu Rwanda kuri uyu wa mbere Mutarama 2026, ni kuwa kane nyine, zakoze imyigaragambyo y'amahoro yamagana amagambo y'urwango aherutse gutangazwa na General Major Sylvain Ekenge. Uyu nguyu yari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko aza gukurwa kuri izi nshingano. Aba rero bakoze imyigaragambyo bamusabira yuko yakurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahi mu Buholandi, kubera yuko ngo ibyo yatangaje bigomba kusuzumirwayo. Ni amagambo rero abaturage batangaje ubwo bari mu myigaragambyo, bavuga yuko uyu mugabo cyangwa se n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bwirengagiza abaturage babwo bari mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Rwanda, bityo yakwiye kugira igikorwa kugira ngo aba baturage batahe mu gihugu cyabo, hari muri za Masisi, za Rucuru n'ahandi bagiye baturuka, bakaba bamaze imyaka irenga 31 ku butaka bw'u Rwanda. Tuvuye kuri inkuru none reka turebe Perezida Ndayishimiye yatangiye umwaka yikoma u Rwanda, avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gushaka gutera igihugu cye, ngo kubera ko ngo rukomeje gucumbikira abashaka kugirira nabi u Burundi. Ndayishimiye rero ni mu ijambo yagejeje ku baturage mu ntangiriro z'umwaka, avuga ngo ko kubirebana n'u Rwanda, ni koti ye, ati kubirebana n'u Rwanda ntitunejejwe nuko icyo gihugu kidashishikajwe n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ibyo bituranye bihana imbibi. Ibera mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubikurikiranira hafi, cyane cyane ko igihugu gitera Kongo dufitanye inzika, kuko aricyo gikomeza kubungabunga abicanyi bahigira u Burundi. Nta kitwereka rero ko nyuma ya Kongo atari u Burundi, nk'uko abo barundi bimburamo maro bakiri mu Rwanda n'i Burayi bahora babyifuza, bahora babyivugira. Ndayishimiye akavuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi mu gihe nyamara hari amasezerano yasinywe y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uyu muhango wo gusinya amasezerano ndetse n'ibiganiro byabanje, nta na hamwe byigeze bigaragazwa ko u Rwanda rwateye Kongo, ahubwo iyi akaba ari imvugo ikunda gukoreshwa n'abayobozi ba Kongo mu gufata ikibazo cya 23 bakagihuza n'u Rwanda, ndetse bakambuka bakanarusabira ibihano. Ndayishimiye rero yashinje u Rwanda umugambi wo gushaka gutera u Burundi, ndetse avuga ko ibihugu byombi bitazabana neza batarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Ati ku ruhande rwacu ntidutezuka ku kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri icyo ruhora u Burundi, kugira ngo tugire ibiganiro bishakirwa umuti nta kirangirika. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko nta na kimwe abayobozi b'u Rwanda batubwira cyatuma batera u Burundi. Ibyo ni bya Ndayishimiye yatangaje, avuga ko u Rwanda rutabagaragariza ikibazo bafitanye n'u Burundi kugira ngo barebe niba koko cyumvikana, kugira ngo bagishakire umuti, ahubwo ngo u Rwanda rugakomeza gutsimbarara yuko rwatera u Burundi nk'uko Ndayishimiye akomeza kugenda abivuga. Dusoza rero reka turebe aya magambo y'umuzabikorwa w'ihuriro rya FCM23 Colonel Nanga wongeye gushinja leta ya Kongo ko ifite uruhare runini mu kudashyira mu bikorwa ibiteganywa mu masezerano ahuza impande zombi. Akavuga rero yuko muri iri tangazo yatanze ko mu mwaka wa 2025 AFCM23 yahisemo amahoro, icyemezo yise
icy'ubushishozi ariko nanone ngo kikaba ari icyemezo kigoye, gusa akerekana ko 2023 yitabiriye ibiganiro n'inzego za leta muri Kinshasa mu buryo bw'ubwangamugayo, ibi bikango byaragejeje ku gusinywa kw'inyandiko zitandukanye, ariko ngo icyo cyizere cyabaye nk'icyagambaniwe. Ati vuba cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise bwigaragaza nk'ubwananiwe kubahiriza ibyagiye bigerwaho. Ati n'ijambo bwabyo ubutegetsi bwivugiye bugenda burisubiraho. Ati ni ubutegetsi bwubakiye ku kinyoma n'amasezerano apfuye. Uyu munsi nta mfungwa n'imwe yigeze ifungurwa, ibintu binyuranyije cyane n'amasezerano yari yasinywe. Ashinja rero leta ya Kongo kutubahiriza agahenge cyangwa ihagarikwa ry'intambara binyuze mu bitero byinshi bigenda bigabwa. Akagaragaza ko amasezerano y'u Rwanda na RDC y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington yari intambwe nziza, ariko ibiganiro bihuza ibihugu byombi igihugu cya Kongo na 2023 byaberaga i Doha bikigorwa no gutanga igisubizo gifatika, bityo bikaba bizagorana. Ibi rero akavuga ko byanze bikunze 2023 nitaganira na Kongo, ibyo kwitega amahoro ngo bishobora kusa naho biri buze kugorana. Reka rero bakunze bacu tubashimire, tubifurize kuza kugira ibihe byiza, muze guhaha muronke.